ko zmaj. I na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si. Rory, auto time. Rory, the number one star. Stiže na cilj, prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali. Hajde, Rory, auto time. Rory, number one star. Rory, the racing car. Bilo je rano jutro na autodromu Srebrna dolina. U radionici su Rory i njegovi prijatelji još uvijek spavali. Vrijeme je za ustajanje, Rory. Ideš na vožnju? Ili je mali Rory još uvijek pospan? Ja sam već budan. Sad ćeš vidjeti tko je pospan. Utrkujmo se. Sad su moji sendviči gotovi. O, čekaj malo, ne smijem zaboraviti svoje krafne. O, to bi bilo strašno. Obožavam te krafne, za mene je to najljepši dio dana. Gdje su sad nestale? Gdje su mi krafne? O, tu su moje male ljepotice. Nema mjesta za vas u mojoj kutiji za hranu. Žao mi je, klinci. Vi dečki van, a vi krafne unutra. Jedva čekam vrijeme za ručak. Uhvati me ako možeš, Rory. I hoću, vidjet ćeš. Rory, jesi li dobro? O ne! Zapeo sam! Ne brini, idem po majstora Niku. Ključ. Hvala, Krtek. Crijevo. To nije crijevo, to je moja krafna. Samo pogledaj to. Ima ih stotine i tisuće napravljenih samo za mene. I sva ta glazura. Mogao bi uzeti samo griz, a ostatak sačuvati za ručak, zar ne? Niko? Mimi, što se dogodilo, draga? Tvoj Rory zapao je u blatu kod oštre okuke. Zatvori poklopac, majstore Niko. Vrijeme je za posao. Ne možeš još ići, Pluger. Još nisam završio posao na tebi. Ali tko će onda spasiti Rorija? Mislim da ću ja morati to. Vrati se i reci Roriju da odmah dolazim. Sreća je da znam kraći put. Što se tu dogodilo? Moj doručak je uništen. To se dogodilo. O, Rory, kako si samo dospio tamo? Ušao sam prebrzo u zavoj, Maša. Otklizao sam sa staze i zapeo. Sve je u redu, Rory. Majstor Niko je na putu, ali treba će mu neko vrijeme da stigne. Idemo, Zipi. Dođi, Mimi. Ako pokušamo zajedno, možemo sami izvući Rorija van. Hajde, još samo malo. Još malo i gotovo. Da. Hvala, Mimi. Hvala, Zipi. Ne brini. Evo stižem, Rory. Razbijen. Rory, pa ti si izvučen. Hvala Bogu da si dobro. Reći ću ti nešto. Ova prečica je super. Ali mislim da nekome treba više vježbe. Hej, meni govoriš? Stigao sam što sam. Samo malo da dođem do zraka. Ja vježbam isto koliko i ti, Maša. O da? Pa ja svako jutro idem na trčanje. A ti? Pa, možda ne trčim baš svako jutro, ali imam više kondicije od tebe. Zašto to ne isprobamo? Oboje ćemo trčati oko staze, mjereći vrijeme. Tko ima bolje vrijeme, taj je pobjednik.
Ali naravno, ako ti nisi spreman... Hej, ako ja nisam spreman, možeš misliti. Odlično. Ja se idem pripremiti. Idemo, Zipi. O ne, ja i moj brzi jezik. Jedva čekam da počne trka, ali najprije se treba dobro zagrijati. Ja sam shvatio poantu trke, Maša. Jako dobro, Krtek. Zipi, hoćeš li nositi moju bocu s vodom? Jako je važno piti puno tekućine kada trčiš. Mogu li ja pomoći, molim te, Maša? Naravno da možeš. Ti možeš mjeriti vrijeme. Zbilja? Mogu li mahati kockastom zastavom na kraju? Možeš, Krtek. Jupi! Ja ću biti Krtek šef utrke. 1, 2, 3, 4, 5. Kreni! Jako dobro, Maša. 10 minuta i 20 sekundi. Ovo nije bilo loše. Kako da pobjedim Mašu? Znaš, ona je jako brza. Bolje da zagriješ motor, majstore Niko. Ne trebam ja zagrijavati motor, Kvrgo. Dobro, bolje da razgibam zglobove. Ojoj, ovo baš i nije hrana za sportaše. I ja se isto slažem. Pogledaj, čini se da mi treba kompletno obnavljanje. Tvoj red, majstore Niko. Jedva čekam. Čim završim s ručkom, odmah stižem. Čuvaj se, stižem uskoro. Moja krafna. Tko je uzeo krafnu? Kud mi je nestala krafna? Munjo, vrati mi tu krafnu, ti dugouhi kradljivče. To je moja krafna. Sad je moja. Kreni! Dođi i uspije, Niko Piko. Ej, vraćaj mi tu krafnu odmah. Ne možeš mi uhvatiti, samo gubiš vrijeme. Nikad nećeš uhvatiti Munju. Pa se vrati ovamo, treba mi krafna. Vrati mi je, to mi je najljepši dio dana, Munjo, pa daj. To je moja krafna. Vrati mi moju krafnu. Dolazi ovamo, Munjo. Uhvati me ako možeš. Vrati mi je odmah. Dolazi ovamo, ti zločesti lopove. Vrati mi tu krafnu. Vrati mi odmah tu krafnu, vrati je. Uhvati me ako možeš. Krafnice, dođi tatici. Krafnice, dođi ovamo, hajde. 10 minuta i 15 sekundi. Majstor Niko je pobjednik. Jedna trka, majstore Niko. Čestitam, majstore Niko. Trčao si oko staze 5 sekundi brže od mene. Ajoj, čekaj malo. Pogledaj tu krafnu. Ne mogu to jesti, prljava je. Sad je moram baciti, Munjo. Nema veze, Niko. Možda je vrijeme da promijeniš dijetu. Probaj malo mojih sendviča sa crnim kruhom, salatom i rajčicom. To je hrana za šampione. Krasno, zečja hrana. Meni zvuči super. Možda bi trebao dati malo Munji, majstore Niko. Ipak, mislim da ne bi pobjedio bez njegove pomoći. Što? Ma daj. Moraš nastaviti trenirati ako želiš ostati u formi. Možda bi mogli napraviti još jednu trku, odmah sad. Što? Ne. Možda drugi put, Maša. Evo i tebi, mali drski stvoru. Hej, imaš pravo. Pa to je ukusno. Imaš ti pravo. A poslije napornog jutarnjeg vježbanja, majstor Niko je napunio rezervoar sa zdravim i ukusnim gorivom.